Hello everyone. So ang aso dini pore uchi blog kepi to chongkhe tini chongkhe tini college thang dong layo ke chini college ke tini chini farewell master degree ni je ang MBA khe to samoni ke chini exam na ha 4 tari ke am e tini juniors ro chini mata farewell organize kemi ke Agartala mai to mo se ha ho chung most leidum tha to already Agartala sulos baje ta sen khai to chung ha ya ti chi para pa se leidum pai mo ke auno excited tong to pami ke juniors ro plus finally offline start to chini class ro ke mo ke nang no chini college ro pho ready no ano bekhong to chini class ro ke program ro ma paong am na no nang nai tung di so chung ke ta upen ke thang to college ro ke nang no so yem ko ano sa chini juniors ro sao sa mo ro tong nai apon sa mo le nai chini teachers ro sa sa nai ke our no try na gana to excited to ak most ke mi hol ni mai jang kai ni pa So finally chini college so phaya bokhe chini department dang bus fe mot no tan si sia chatung se ke tao chung chini saga classroom thang nai ke na pa be ke mata chini class rao chung tao nai sin to ke maya ha Kami chung photo sa po ha jang ke and so So, tao cái chini program pai ha, chúng tao chỉ li pai thang tung, kia tao chúng quay tu này này. Jacket gisa to, là tu sinh ra mà ham chào ye cake, tu món cake cái chúng mai yam ha. So, bakhe chini department, bakhe computer. Bakhe chini building ni na, ke chini department ni building. Bokeh computer am kita mau bukan cimpa, robam hong kat payah.